Whaafafonga I Talafou le tuap ilunga o anala leo 5 fa'o amo, fa mo tasi o fitu tesi male fa, iwa tasi tesi male tasi, male fa mo iwa lua tesi male tasi. Malunga o le sino mai ngoa iai ilunga o le tuap Facebook page, male ala ata le malo le TV iwa, le si whafonga o Samoa, le tuap. Ito e whaatalo whaatu le nei Taeao I le ala wha I mai o se tātou watuno o. Ai usi mai lau whaafofonga I le tautua masani a lau le itio le si ufofonga o Samoa, le tuap. E uiolo au ina atu toto o fanau o masalomia le āofia le misela I New Zealand mo suenga. Peta ia le o nofo le iaile mta ngā luenga o le Soifua Maloloina. E le faatino ina o le lato pitola au. E pe o le sāili po o fea tonu no fuanga o lo to atele ai fanau. Wa āofia I le patau le tino. E la face contact tracing foi pe moi o le afo o se misela mele. Wa fautuaina matua ia awale popole pe ava ai le patai tino le fanau. Ai ava ai se fo mai o la tane. Ile terminei le isi tamai titi Samoa wa āofia I le misela. Ina o fanau sa masalomia. Ai wa faamaunia mai suenga sa ave New Zealand ele o se misela. E faavaenga o vaevaina ia ile au fai ngā luenga le mta ngā luenga. Olo'o anga I tua I le terminei e faatino tuwinga mo le fanau. Ia fio anga mai tu malo. O yele nau tainga. Ia o atu I le masina o yuni. O atu le iwa se 10% le tui mua le misela. Mami ma le rupela. Ai valu se 10% le tui lona lua. O ia lava faamai. E pui ai le atu noo. E le taimi eo o mai ai le faamai. E le titi le fesoasoani le malo. Ua mai atu ina atu mo faletalimalo. E fesoasoani ai ia afianga le COVID-19 maleiva. A wale toi atina eina. Pei ona faamanino le taifono le komite o tupe maua ma tupe tatongi. Ia fale o mavaenga titi mai atafua. Ese vaenga le 5 miliona mua na tufasao I 5 o Olo'o faia faletalimalo. Na lato umia sao ar se leni na vai atu le malo. Vanga na le 5 miliona le o ave faltupe. E fasoasoani no nga tupe fo e fesoasoani. Ile lua vai aso taluai na saunua manino ai le Penisione o le asosio faletalimalo I tātou Talafou. Ia tupai sa le imoa va ai. Ele o ngā fatia e faletalimalo I le taminei. O na talimalo I le fonotanga I le tausanga fou. O na ele o iaise tūlanga li lei faletalimalo uma I te tonu le atunoo. Peta I o lea ua whaamanino le malo e se 4 miliona le fesoasoani le malo mo le āofia pisinisi faletalimalo. O le āofia ai o Sui Faipule o le Palemene I whaamanuianga o loo tutongi atu le āofia saufanga I lalo le Penisione le Palemene. O se whautuanga le amai le lipoti le komite o tupe maua ma tupe tutongi. I le whaalaputuputonga whaaputu ngā tupe mo le lumanai mo tangata Samoa. Peta ina tali le malo e pe o na saunua ai le sui minister mta ngā luenga o tupe ia leo talaki la mo se telesio. O lo tongtu sao whaamanuianga a Sui Faipule I lato saofanga I tausanga taitasi e tusa ma le tulafono mo le Penisione a le Palemene. Peta I wa whaamawina le isi vaenga o le whautuanga le komiti e pe o le si itia le se 45% saofanga a Sui Faipule umo le Palemene. Watu ina atu I le komiti faatonu le nupi wha mo le talanoaina I le isi fonatanga. O le si itia o ngase ua au ina atu I fafo e sāili togafitiga ai. Ua mata wina ai le te leo se vai ngā tupe. Ua whaaluina ai le malo I lalo le polo kalame. Mo ngase e sāili togafitiga ai atunu mamao. O le autu leo se whaatalatala noanga le mtanga luenga o le Soifua Maloloina maana paanga. E to e Iloilo ai Faiga Fa'avae. Olo'o 5 taitaina ai ngase e au ina atu I fafo. Pei ona whaamanino ele ofisa sili o le mtanga luenga. Ya ai ono Dr. Alec Keroma ele tuap. Wat sau no apel malo mal kapineta mea o tong tele le afo le was fu tasi miliona le wa lui mai fafo ale te mo tau sang. Ele pe o mai fo le financial year pe o la pakke lunga pol was fu miliona. No winga se penga tong le tunu. Olo'o ngā luluele au whai ngā luenga ina ia mawhai o na togafiti I Samoa. Nisi o ngase o loo masani o na au wina atu I fafo, pe a whai ua āofia le vaenga mua e pe o le kanesa. Ua tanga I fo ili mta ngā luenga ina ia ave pui ngā malosi, I tangata ua āofia I vaenga mua o ngase o loo au wina atu I fafo. O Talafou na mo le amatanga o ngā luenga o le ne yaso, ia manuia tele fe au mga luenga o le āofia ngai mo le tātou watunoo.
Whaafafonga I Talafou le 2AP I lunga o anala leo 5 fa'o amo, fa'amo tasi o fitu tesi ma le fa, iwa tasi tesi ma le tasi, ma le fa'amo iwa lua tesi ma le tasi. Malunga o le sino mai ngoa I ai I lunga o le 2AP Facebook page, ma le ala ata le malo o le TV iwa. Le si whafonga o Samoa, le 2AP.